Impact News, Impact Health Link, program asibu miyeng tabiribu mayambu ahanbada Joyshree Usham na taram nokchari. Ngasigi Health Link episode asi handak chahigi 2019 gi di aroibe episode oigdoribani. Ngasigi episode asi akoina yamna especially inkalagliba hawgalagliba naharol singi damakta dedicate to jaba dugumba episode ni ngasi akoina puzaragliba topic asi adolescents health issues and solutions hiroma sigi matangda akupo warol thambina bai damakta akoigi studio da lenction biduna library expert miyam da shaktak chage mingoina panjarbada Dr. Jubilee Wahengbam, State Nodal Officer, National Adolescent Health Program, National Health Mission, Manipur. Dr. Butaram Nokchari. Doctor, akoigi laibaki population sigi saruk manga thokpagi saruk amadi adolescent or inkalagliba naha sing no oiribani adega akoigi youth sing asi mogi potential je phazna harness to targadi akoigi countries je develop oigadoribani adubu hojiki adolescent stage di akoina stress in storm or storm and stress of life yamna chaitheng kya thengnaba adugumba stage ama oibanina akoigi youth sing asi phazna karamna guide tawgadage habasi ngasigi topic asida khanasi doctor do ahanbada akoina khangjaning basi adolescents hairaga karamba kangluki mioi bu khangnabage habadu khara thambinaba haijake koi adolescent hairaga tongan ma organization sing tongan ba definition ni adu ko akoigi World Health Organization WHO na definition anybody haibadi pamacha macha married or unmarried koi chahi si tara dagina tara mapan hogi manung de laiba angang sing se moi sik se adolescent haina to masida aina stress thousand ni se koi married se is a quick stress thousand madam di koi generally married koi mayum pala sing se adolescent ni kana ga khangi da to ba si so do mak thena jai ro ko adura moi se stress thousand ni na kari no haita yung pala ba koi angang macha ya ni pi macha ya moi da koi health impacts ya aduna moi sik si copyright na ina hygiene ni si tara de gida tara ma pan hogi manung de lai ba pa macha pi macha bayung pan gira pa loira si adolescent koi is 95 aduna koi adolescent si koi India ni wala di 243 million si ore masida koi 21% of the total population CCO adala koi social economic higera koi countries ki transformation ta umma dan sama ya job role ma lay mani aduna asigu ba koi age groups 10 to 19 years have the adolescents ada doctor hoziki adolescence stage karigino khoina masi stress and storm of life kaina kauribase masi yamna critical oiba stage oribase masi karigino kari changes leibagi adolescence asigi stage sida adu khatpamina haizake koi adolescence haidar hagadi koi kai haidar transformation period tu neba se childhood angang orambastagi adulthood haibadi mapung marai pharakpa si olak nabagi adugumba stage phase tu neba koi adolescence na high se ana siba madam say so kimati ahong ba se like re say like moi say physical change mayam ma la koi gi ma pan thong gi waina then madung da su moi gi biological adigi hormonal change sima mayam ma se lai ba ko masina madam oira kan say moi say sa koi gi psychosocial change adagi di moi gi sexual maturity adagi moi gi lamjat sajat be bale dana ko sima mayam se ahong mayam se masagi manung da di mapanda home bale business maram mo kana suma jeans ya ma si lai ha ko aduna asuba ahom ma yam si lak pa sai samoi si nungai ba su pahali awa ba su pahali aduna le no stress and storm kana kana na hari ada moi si yam na kai hai tare sigum ba period ya crucial oi ba adu ka pun sigi amna important oi ba adu ba koi gi tangkak amane ba sigi koi gi adolescents hai ba period ase ko aduna koina sigumba madam sai sa koi gi kai haidare leibiri ba mama mapa sing adigi maruna oza sing madam ni satra sing na maruna koi adolescent oisa ana moi sing sidi oza sing anam loina bani na oza sing adigi maruna koi gi leader sing na so koi importance ya na pimi mam thoi ya na sai thamsaki
Doctor na hozik panbiba hoziki changes, physical changes to mayam laire, secondary sexual changes, adi nupi machazi my first menstruation kumba phangakpa, the nupa machasing jumugi atopa changes mayam lakpa. Aduna si changes mayam je thengnarabani na sometimes ma pa budi marup mapang sing adi oja sing hen naknabagi phibam lakpa adi moiji yamna free and frank mama pa da oiba ngamjadaba kumba adagi sinatana atopa problem issues problem mayam lerem gadong mali doctor adu khara samlapna haibina haise problems si mayam amalai adeda ngasagi changes sing sisa ko physical changes haibadi nupi macha sing sidana nupi macha nupa macha sing the physical change mayam amalai ko so like nupi macha ga nupa macha ga yana ba matamda nupi macha ne he mature be heli the physical change so like magi hip area si chok thorakpa de ki batak sing rounded orakpa de ki masama wo chokolakpa nupa macha sing da hairagana khonjel kasi change to adegi di magi makoi ga horakpa leidana ko simba change adegi magi private part sing some develop to si mayam sing si loina mak leiri mane physical se physical change se ko aduna sida natana magi emotional change mayam amasule ko sida ne banana nga sai haige ba mama pa sing gi lapna leing ba khoning ba adegi mayam sing se emotional change na maramora ga laka doini ko and emotional change ta kai lakya hai madam se number 1 da ko moise kai hai tare moise yamna overtly sensitive ba kari kuma macham tang pot silai dana ko yam di minor ba si wai tara ga sumai nei ka hena sensitive oina khanjan gi ka hena khanjan man gi dana ko moise awa ba oi se khudam oina haijara ba da khoi nupi macha sing se sa koi gi uring gu ma tholok pa se ko yam su ka mana ba problem ni dana ko si lai ba madam se sa ma se de hena khanjan gi dana kai hai tare ai su kai no ni ai ma pan thok ba ga ikai se kai na ga moise adi yam ka na khanjan gi badagi depression ba bo sakhi bi ya masida na dana ko yin nupa maza sing di sometimes say depression sa baduna ko gi negative part oi dar so positive part su lai da bana te ba se nupa maza sing sa magi pamong ga se ko bicep ko pamong mas bicep sa ko na sa masal ga thok ba sing se moi adu gumba chakhala pa du u madam sa mai yam nungai se ko sumai tau da na moina awaba nungai ba leiba madam sai sa moi gi nakna ba moina wari sab da nungai za ba oza ni khangde leidana ko da gi magi mama ni khangde mapa ni khangde so wari sa do kada bane so that moi gi depression do haibdi kitang or su control to bungam na ko adagi mung mathang da moi se mama mapa sing sidai gi khoina la thok na lei se kai no hai madam sai sa moi se mai masai identity si yeng ba hore ai sibu kana no ai se kari ora ga phaga dagi kai na ga adugo mo ba khalon si sum lak pa sidagi ma si kai hai ni mayam si gai sima oige kai na ga khan ba sai sa ma si charak chahing nai ba leidana ko adugo ma su khan da khoi khalak pa matam ne ba khoi gi sigum ba khoi gi adolescent independence winning pa leidana ko adagi di muk magi masai nang mama pa dagi laptop pa do maram si sesu ungla ka doini ba mana kari go mam oira ki habe matam sai sa mana di fil toram ba ai si oi tara ga di smai tau tara ga di mai pa na koi saurak pa yai saurak cherak pa yai kai na ga lei da na ko admai tau da mama pa dagi tang laptop na ba sudum hona dum yaw re ha ba mo ai sai tom na ai jung ngamjare ha gi wa khalon dai da adu go masu lak ta ba na ti ba ko then ani su ba sai sa moi se kai hai ta ya koi gi charak chahin nai ba tau bam khang da ba ko haidi madi sum jakhola ibani na angang sunati ahan sunati pura adult sunata bani na mai wakhan si jam charak chahin na ba siam pok ta bana ti ko masi khuna se right madi chawra bani na responsibility ga se hena pisalak pa ko adagi sima toksalu ibe nang adyam zawr bu kaina haibe sai sa kogi hana man angang oiringai da leiramba mawong duga fisiki adolescents ki period se lak pa mo se khena rak pa sai sa masi kitang kai haidare moida uncertainty feeling ko chahin na ba ko tabam khang da ba aduguma feeling sudum yaw da ba natti ba ko adegi mo mathang da se kai peer pressure se aziki tangkak se yam important oi ba ko gi marumapangi influence chumbi marumapangi influence yam na leiba dum matam mane ba ko aduna huziki ang huzikan angang singsina kamai to ge ha madam da huzikan angang dengi wanati e khosu adigi matam du kai pastor ga lai bani ko aduna tv da ko adigi social media da ko gi mama na ba sing da tawi ba ko li ba uri ba select dress makta hairo moina social media da uba dress fix sining ba gumba matau tamba haidare ko si yamna toina thoe ba ko aduna
magi mamana sing sina sida suna dana mamana sing sina haiba tauba puna maksi chuma boy da ninge boisi aran boy gera achum boy ragadi yam phare aran boy ragadi makhoi da akai ba lak ka dori bini adagi mu moigi mamana sing sina haiba tawa mayam se inna bagi hona rak pa saisa magi hana pamam da ba esi phataba poni masi tawa phatti kaina ga tawram ba pot saisa mana mamana singi pressure dagi ko masi hen to pa kumba Fox Kuda Mona Hara Bada, which you tap with a patti, kind of conjuramba, Nancy, Mamma Basin A by Yam Hobany, Yam no Ivan Sisi Tagana Tau, kind of Haraganda, Tapagumba. Sugumba Maggie change, Maggie behavior change, like what says Mamma about the singer, the Aduguma di Pamba Natedo. I do not Sumaita was say some way conflict say. I don't you mean one who talked about it, not the captor. I don't know, Madame or a Gana Mamma passing like so much tap talk number 4. She's a mother mamma. Then a quiggy Sumaina Quitarak Tahina, peer pressure, Sing my singing Marak says that Karimukle, Habumoki mood say. Come swing though. Mood swings, say, quite adolescent period says that. Masi Kamaito get high diary was a quite laser and bang, I am confidently happily or bang, say. Meaning Mangata Ragi Madonna depression, Gatana, Ledanaqua, Sigumas Yauda but not table. And then Sumaina Quigi Magi mood say, Quigi Hangat Handa, Ledanaqua swing, that was a Sequoimayana, mood swing, and a Kanari Vicinaqua. Adomase Maroina, Quigi, Moigida, Quigi hormonal change, I know say Hizagiba, hormonal change lay and Haibado. My says a hormonal say quite fluctuato. Sina moods is money. And then I quit Pamacha and I quit Marina, Mrs. a quiggy at over roll puri hormones testosterone. I do going to be much other than estrogen, progesterone. I do Siki hormonal sina soon as she not a bit of quiggy, quiggy surrounding says that a home Bakayam labor say. Habity, Angang with a Madagi, hello, says that. Marak says some way that we were a home mayam, sinasu, and we would say swing the factor in Tanzania. Adagamo. Ngasay magi physical growth ko sing ngasay miyam lay na ko adolescent period sa physical growth lay ba sa kamain to gaya matam sa moy masasi ko yam conscious orak maruin lupi masasi ngasay uring thok do ho kan mani adagi magi physical growth kumba la ko matam sa nupa moy na nupa maja dagi nupi maja na hana su develop to han banina mama na bisingi mamang dagi ikai sa ba adugo masu yaw da ba natibo ko adagi sida sunate say like chap mana ba chahi leidana ko say class 8 tamamba angang nipi macha ani khak sunni ba matam sai sa mama na business hek wang khat ki man hek niam na ga lai ho ba leidana ko sai sa imana mi di wang re ai di wang ho de kai na ga adugi khallura kan da mam insecure and depression sakiba ba wadum yai haizari ba ko yamna sensitive oi ba chahi matang mani adagi mu amarom da ina ngasai biological the sexual maturity me am lai haibasi sina maram ora kana khoi asugumba tangka ka sida moise khoi gi sex ki maram se am khangning ba adu matam am oi ba moise aduna moise kari gumba like romantic novel gumba pare na khalone atraga khoi tv gumba romantic scene gumba yeng matam se moisu like they started feeling romantic sigumba sing sudum thok ta bana te ba ko simoy gi mara na te it's all because ngasai ko sexual maturity lakpado aduna ne thamjagi adagi mu masida natana moi se samoi haibadi hana maturity lakpa se sexually question me am le sex ki when hangning ba aduna mama ikai doine ba ko adubu moi khang da badi yade moina hangning ba question mayam to adagi answer di moi khang da ba yade ba aduna mama mapa ba si moina wari sabada nungai ba leidana ko doctors boy gera counselor boy gera say some wari sado kada bane so that safe sex kai no have si khang na bigi dam aduna sigi tangka ga say sa ko gi sexual maturity lak pani na ko mama pa ba sing na su ka goidana ko apabana sini padabana sini adi all sex ki maram su waja sing na su takwi bam thok prai na khanse yamna healthy oina maina mama pana counsel to bida tar da di atop source da yi moi masa matom da khangjage na to kano learn to matam da phataba mayam tam hobu su yari bane ha mama pa ba sing ojar ba sing na sida yamna proactive oina moi da takwi batare do
sina mogi problems changes mayam khara doctor da khana ni nagre ado makha tar ko di break ki matung da khana si doctor matang ashwai da ten ba commercial break ta lojagi break ki matung da Dr. Jubilee Wahengbam gam ka hana wari sana duna adolescent ki matang da khangina kishi break ki matung da amuka hana taram nokchari Doctor na break ki mamang da was secondary sexual changes mayam lakpa dagi teenagers sing na sexual ki matang da am curiosity lerakpa adu ki si matang da happy pan big redo asiga mari leina na was problems mayam changes lakpa ga loina na problems mayam thengna base asi khangzage adu ahan bada was ki sexual changes ka mari leina base asi teenage matam da childhood teenage pregnancy asi ki matang si da gi hawdok ina ba haisake sing bagi di tas ina hai ta ga di moi si koi masa ma u phana lega da matam ma ne adoi tara ko koi gi scenario ki scenario se sum biang ma matam sai sa koi gi chronic disorder me am se dum la e ko sida masigi mathak sa teen pregnancy se su yam kaman oi ko ana teen pregnancy se kamai to ge hai tara ga di masi yam na chawa problem ni hai nai tham jage maram di kai no ha matam da koi gi adolescent se nupi oi gera nupa oi gera teen pregnancy oi matam sai sa haibidi ali mere restaurant kana koi nupi oi bisi mirolani teen pregnancy oi na oirani masai sa bot apa oi ga dari ba haibidi angang oi na luhongi banupa adigi nupi ani mak emotional stress lay adigi mo masigi mathak sai sa nupi da mo hena effect oi haijabata maram di kai gi no haiba matam da as such koi gi adolescent nupi macha oi ga nupa macha oi ga moi di hai ba moi di growing up phase oi bani na moi na chari ba thai ba si mathak se koi gi extra supplement nutrition se darkar ta bani ko aduna si maina taw ba sai sa koi gi nupi macha sa koi gumba koi gi pregnant oi na khala se ko adai ta di ma gi pumung de puri ba koi angang sina su mangwan de gi nutrition se mulok thok ka doi ne aduna hana already wa ta na lai zara ba da amuk ke hena lok thok ta ra ga di mangwan da yam thina koi gi malnourish oi ba gi koi gi adu gumba su dum orak ba yari bani ko mama sai sa sida sunate angang du su karam haina phagani adigi sigi mathakta koi gi premature koi gi anga koi tha su dana pokpa si toigan le ba koi na koi teen pregnancy ta matam sai sa adigi mama si su yam ni anemic oi gali sumain ta dana koi teen pregnancy si amna koi gi adolescence na kari gumba sigi matam sai sa pregnant oi tara gadi moi gi health ta yamna akai ba si pi ha ko adagi matsi mathang dain hygienics de mental disorder se si su yam na common oi si yam chawa problem amani teenage marakta suicide rates ju yam wangi bani yam wangi bani koi gi suicide rate se khwai di wangi se koi gi adolescent sing si group tane na damain koi gi studies me am da koi high aduna magi mental disorder se kai kai no hai da koi anxiety yam leiba adagi depression yam leiba adagi moi se kai hai tare yam na aggressive oi ba sisu yam saugan ba hai tare adu su dum yaw da na te ba adagi sigi ma ta se se moi gi thought disorder schizophrenia ka ne lei sisu khudorok to ne ba tawri ba ne ba ko adagi mental disorder or sigi ma thak se se koi gi substance abuse substance misuse sisu yam na wangi ha ba koi gi adolescent sing sigi marak sai sa ana sigi study amada ko koi gi moina hai se substance yawi si koi khaini oi bi good ka oi bi adegi hosi yam chanari dana ko angang biam packet ke set ke sagara ga maya daga saka huchen bi sit talab kumba adegi mu alcohol sisu dum yauri bane ba seasonary bane ba ko ana study amada moina hai si koi gi 12th standard tamba koi 70% of the student who are in the 12th standard moisi alcohol se loina try to adadi nupa loina magta ko adadi 70% very high am wangi haba si tawri bane ba sire sunate kai smoking is a substance makhalamani sai samoina high si koi high school student amada koi student sing da koi study taw madam sai sa 8.8% moi say 8.8% se moi si in the previous habidi 30 days sai sa moi si thaena smaina report la habidi substance abuse ki sang ji su yam wangi bane ba yam ji ma pa di khangoi doi ni lona tau doi ni si taw na ba hona ba da ma pa da ge mo lap na le na ba hona ra ka dori ni aduna adolescent ki madam se su ki matik problem se yang ren tham se gi mathang da ina hygienic is na ko eating disorder asi yam na common oi gre
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ anorexia nervosa ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ medical termꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯌꯥꯡꯁꯤ ꯀꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ nutrition malnutrition ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ term ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ bulimia nervosa ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯥꯁꯜꯂꯅꯤ ꯆꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ compensate ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ isa ꯃꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯜꯂꯒ ꯑꯣꯕ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯆꯥꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ exercise excessively ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ adolescent ꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯦ isa ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ important ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ obesity ꯁꯤ ꯌꯥꯝ common ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯅꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯆꯤꯞꯁꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯀꯦꯠ ꯐꯨꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯕꯔꯒꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯥꯕꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ obesity ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ important ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯊꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ non communicable disease hypertension ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ B ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ diabetesꯇꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ heart diseaseꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯤꯒꯤ risk factor ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯁꯦ awareness ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯤꯕꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ school problem schoolꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ truancy ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕꯤꯗ schoolꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯗꯕ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤꯗꯤ school ꯀꯥꯅꯦꯅ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ school ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯔꯝꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ drop out ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ school ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯁꯨꯡꯇꯝ ꯇꯝꯗꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯗꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ truancyꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ drop outꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯥꯖꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ substance abuseꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ unwanted like sexual habitꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ other forms of education say like vocational trainingꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ aware ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ last but not the least ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ gadget use excessive gadget use ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ problem ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ health disorderꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ gadgetsꯤꯡꯁꯦ use ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯝꯕꯩꯗ ꯃꯣꯏꯅ study ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ 58% of teens ꯑꯃꯁꯨꯡ youths ꯃꯣꯏꯁꯦ addict ꯁꯨꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ generalize ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ more than 50% ꯁꯤ addiction ꯆꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ gadgetsꯤ use ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ side effect ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯛꯄ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ even cancerꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ studiesꯇꯁꯨ affect ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏ anxiety even depression ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ mental disorder ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ concentration ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ face to face ꯃꯤꯁꯦ contact ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ social mediaꯗ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ sexual ꯀꯩꯅꯣ curiosity ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ unprotected sex ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ teenage pregnancy ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ HIV AIDS ꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ needle share ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ interrelated ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯚꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯄꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌ ꯁ꯭ꯋꯥꯁꯊ꯭य ꯀꯥꯔꯌꯀ꯭ꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟꯠ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ 2014ꯗ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭ 6 ꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯁꯦ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ then magi sexual reproductive health se phagat hanba masai koi HIV AIDS ledana ko si myam si sandok pada su sina mating pa ka doine bako adagi mo mental health si enhance ta hanba adagi koi gi angang sing sigi kano sing se koi substance abuse se sigi prevent ta hanba adagi mo koi gi injuries and violence koi maroina koi gi say road traffic accident ledana ko adagi self inflicted injuries si myam sigi koi prevent ta biba aduga khwaide maru ba mana
koigi to address body non communicable disease masi ya music sai problem yam si tackle tong na bagi chaba scheme ha ta program mane adumaina sumai tawdana koigi objective se kana taruk layeba ko koigi national adolescent health program si ana sigumba koigi program say like objective taruk se si phangnabagi damakta koigi national adolescent health program sigi makha sai samu program manga thokna layeba ko aduna koigi hospital la base oba na facility high ko sidana koigi adolescent friendly health clinic haidana silai koigi Manipur da koi 69 adolescent friendly health clinic lai ko si koigi 69 koigi district hospital ne community health center ne adagi primary health center sing da lai habako adagi muk koigi community base haidana koi mari masulai masidna kaino haita koi peer education program haidana peer education program na malai masina kamain tawge habada koigi PE sing se habadi adolescent sing se khangat le haraga moji train tawe haraga koigi mamana ba sing da koigi health ki maram se sa takpiba tambiba health ki problem me am se khangan ba si maina si tawe habako koigi PE program se sa adagi muk PE program ki mathang da adolescent health day haidana masu tawe ko koi si masina koi sing si usually suti matam do ina tawe so that koi angang sing sina lakpa ngamna ba participate taw ngamna ba adamaina adolescent health day si tawi aduga koi PE program adagi koi adolescent health day si sidi koi Manipur gi district khudi motri tawde district tare ta tawi ko koi Infal East Infal West Thawbal Jiribam Kakching Churachandpur Farzol sumaina tawe buko adagi sigi mathang saisa koi weekly iron folic acid supplementation program haiba masuliji masina kamai tawge haiba all the koi government schools saisa tamiba angang sing saisa koi gi hapta khudingi koi weekly haidana ko hapta khudingi koi gi iron folic acid se free the pijab or can the adolescent girls as well as boys, to the boys aduga koi gi adolescent girls koi drop out adolescent girls na koi social welfare gi makha means like moi gi drop out girls lai bani na moi angang me am se so koi na pijai bako adagi last but not the least koi menstrual hygiene scheme haiba masulai ko masaisa koi gi haiba koi gi angang na pi macha sing se saisa koi gi menstrual hygiene si kaino kaina ka koi awareness pi ba sanitary pads ko yen ba yes cheme koi sanitary pad ko ba koi rural girls da koi sanitary pads si yen ba ge du ba scheme ma mane ba koi gi sigi adolescent health program ma khada lai ba sing yam apava scheme ngakane have tare do scheme se 2014 dagi launch to given ye hozik phobu stage amasi kyam na di mai pak lo ge Dr. Manipur di scenario akoi gi adolescent friendly health clinic phajina run tawri adebu awareness ti wat pa hai batare mi sing se akoi adolescent sing su do mangaire halaman sing su do mangaire aduna awareness ti wat panina yam lakpudi lai aduga sidagi hena la agadi hena phagani have sai thamjai yam ngai je doctor adu ngasi ni matam zulo chlaglabani na adu kano episode se loi jingai da doctor na aroi bada akoi gi adolescent sing the ima passing guardian sing da kari message pin bagi ka thumbi na hai saki aina haizaning badi akoi gi mai back se lai bidi ba ko mama mapa oja sing and everybody haizabatare akoi sing sina adolescent habisi kanano habisi munna khambi ba aduga adolescent sing se gi problem se khambi de haraga akoi gi problem se solve to bada mateng pangbi ba adagi muk amana akoi gi adolescent health program se sa akoi gi matok thong ba habi batare ko leader sing na so adagi oza sing na so adagi parents sing na so hena importance pibi de haraga hena mai pak pa mo ora ga yam ngai sa ni ham su tham sa ke aduga ngasi akoi na invest tawri ba se adolescent sing sa si akoi gi hayengi workforce parents amasung leader de invest tawbuni adagi aroi boina haizaning isna koi gi adolescent health programs se lai ba koi gi facility ko adagi sugma mayam se koi gi adolescent sing sina soida ma ki lobiyu habisina thamse yam ngai je doctor nadong gi chilaba matam kai khapidina ngasi adolescent gi health issues amadi solution asig matang yam kumna thambikre thagat pafung doctor thank you so much and happy new year thank you and same to you thank you ngasigi di impact news impact health link program asi matang shwai loslakle mathangi chahida anawa episode amada topic atopama pudin lakchagi haraga miyam dagi kain nawa yathani jari thank you